Sesmithikali nturi kuga gute mpempe ikagurwa umea nthiguru kuma mweri jwenana. Atongere gwitana mbere gwita maoni jawe iguru ria yendekithia ria kathuri ria kwithirwa akithithia kanjo yawe ya Minister Bamung'wana kuthuja thirikari ya mama. Nzemwe ntere cha Kasarani Tharaka South ni batigina keba nyuma ya na bao baire guta uturo bwa utuku bwa gukira na arua kumana na kiria gikwerekana kwombeka barakwire nyuma ya rweni na ngorogoro kuringa mbura enene igukujirwa ntere ugukirekana kuri na waya ira yumete mutene jumwe omea nyomba iria baramami iria kwombeka niyo iraretire mpanga eje ni untukuri na matigari janguo na kinya mattress ira chikuoneka chiete mere ana baba niketwe kirenyo mbaya gweka kuya marimanti yeterete postmortem. Paul Kabithe ari na rugono rurwa keba. Ituria keba iri gwiririte nturania Kasarani wadini ya marimanti muthenya kwe mthini nyuma ya ana baireba ari gutoturo bwao bakimenyekanaga hata Jacqueline Kinya wa St Anthony Nyeri na Florinda Kendi wa Karamogi Girls bonthe baire ababari kirasi ya form 3 tuthathita cio tu nkwa yaria nkwe kwari ndamtetie ta gita ndona nkwa enu mbori gita ikugomba kuwa yaria no ntubwa gita giki ndoria gita ndoririe ndonire monki nyomba yana ndauma ndetana ngwitana utie mtu gwitiga irio ndaraumire nkiuma ndethea murango gwao no murugure ndathungira ndeni ntia makamburie ka mtu ruguri ariku nkuthungira ndethira na bagiankana monki uthio na babura na njara ini rabere nkubabura renda monki urorire ndabatonga ndethira bakuthi ndauye bokithakana rwero ndayirugi no mbati narambojire mbingira nyomba yake na nkiyarukire irio mbojie kuona kumbingira nogo ndethira mwana omobete uthio yungeti mobethu gikukira kuringana na aturi gikwerekana kiumanite na rweni runene rura rukuringa muga ura uri karibu na nyomba ya ana baba ruratambira na rukunju rura rwogeretwo mugani uyu na nyomba ira ana bararingirwe aturi abana barankurukiba muci uyu bakiuga ona kinyiba ithirwe miri ya ana baba yena mapithangiro maingi uthio tura examine kana turaraithire kana gaka karari nthiguru no ntiko twakunjurire njara na eno ingi tutiaraitha kwigwa kana niko turoniege kabeja beyangite lakini kau karari gitana tutiakaraitha mono ende thaino tukaira mochari tukikagarura iyo twethira thimu nibite ibite thimu ya ibite kabisa ya twika ya black na ya choka ya rumira gutu wako atwana twakwa gutugukua tunde ndamuria twakwimbia mbira nkwa yaria ndaoria mwanki nkechoba nyomba ya rwana ruru nyamunge mwanki no gwankana ndaumagara kwa nkiumagaruka murango no murugure ndathongia nkithongia kana kau akuruka gwite nthiguru ambiria kwaria mwanki ndamuria mwanki no gwankanaga no rigetie no kure kwambia nyo ntiko kwa umanda ambiria kwaria ona nwena otoyete na ira ndamura kambura ke yange no ntune kurende mbumagaruke ndinkone ira mbura ekutenyanga ndaumagaruka ndamwira karaga guno ntuna kurira na mwana na kwina kana kaka nini ndamwakaraga undimbone ndaya nkuya ndaurugura nyomba ndona wabukana kama kali nthiguru na kaukangegeta ndani no tie kwa kongonya ikarikari ngentorani no rigikujirwo kime kithurinde gutire muntu agurarua kwa nyomba no tumeki na murikite ana thaino inivate akwa tiruta wira ni athukire system yakwa ya mwanki na ntumagira nyomba wakwa na thaino itaka kwina problem bantu aga ugu no ntuita bantu amwe bantu tokinya kilomita ayura gitarwa na ruru na aguyu ya unangia tugiku ibantu akube mono Sub-County Administrator wa Tharaka South Bwana Ibrahim Mwenda na orangurukia kuboragiria muci uyu onekana ana bau bathukitie bacuria rugwaya rwa stima rwa uma muteni na rwa wata nyomba na riri nkwa ya watire muti guteremukana nau no ntwimuga urajire rwa wata waya nyu na rwa thungira mwanka nyomba na rwa thina mbe na kuraga na beto bari skuru nenu na sare nene muno lakini katukwenda kuga antu ibatuike careful kana baimenyere
nekenda mantu mau matikaya gututhukiria mantu mangi kaire ntura kwi mbasari kwenderea nkuga gwethera kwina ana bangi ba mujiojo bari cukuru tigo bathi ba apply mbasari ni enderete ni karikarira nkurukire kujiritwe na usipindi wa Tharaka South Madam Margaret K Magiri. Wameweza kushukua mwili wakapeleka Malimanti Level 4 Hospital moshale, tukiendelea na usunguzi yetu karibu na miti kwa sababu mahali ukiangalia mahali kama hiyo watoto wamekuwa strike na hiyo lightning, iko muti iko karibu na hiyo nyumba, na hiyo muti iko na waya ya kuanika nguo ambayo imeshikanishwa na hiyo nyumba, na nafikiri ndio it was the cause. Na tena tungetaka kuambia watu kama wataweza kuweka hii sinaitangwa thunder arresters wakati ya mvua iko kubwa namna hii. Miriana baba bari bairi ni ombete kwiro mochereni ya Malimanti Level 4 ni kinga postmortem yomba kuruthwa enkiripotera Weru TV kumanteretia Kasarani Bito wa Paul Gwakabithe. Meri nkuruki ya 90 nirikitie kuthikurwa mwitone jwa Shakahola ntu baraba kwerekana gukwa rungu rwa werekeria bwa muthinjiri nturuto na ritwa Paul Mackenzie. Meri zionekene nyuma ya thirikari kwithukira mwito jukiri igeria ria kuonokia athingati ba muthinjiri ujo aria bamwe bakuonekana bari moyo na aria gukwerekana Paul Mackenzie kabathite guchiata ntuku 40 batina bia kuria kana bia kunywa kibera eje akene njira ya gutirimana na mwathani Jesu. Paul Mackenzie netete na mbere kurigirirwa ni borithi eterete kurugurirwa nthitango nde uchunkuni bwetete na mbere na kire shughuli ya kumbura Meri renderete nturene Shakahola roterwa Kilifi mbere tunenkania rugono ruru Meri 17 ni mbuli ntukwenarwa na ukinyithire Meri yonthe 90. Akiriunga ku minister okarebo nene janthero ne Kenya Professor Kithure Kindiki nere kithirite mabitha babengi bakumbura bethiro bakiongerwa arankoro kiongerete na kwa mutumire Mackenzie Nthenge abatere kwethira ithitangwa kirikoti ya kinthiguro ICC nontu bamaitija kuraga ntu babainge kana na gichunko genocide igikundi kia muthara mutune roterwa Kilifi kiriwa ntu 113 ibaurite kiri kithaka ya nkrokie ka 100 urungurwa kanise Mackenzie Nthenge arabakwa babainge igana rimwe 12 na banini bandegura miaka 18. Nikusha kutafuta bwana wangu alikuchapa mwezi wa 10 tarehe 12 akaniambia ameenda Jerusalem kwa Mackenzie kutafuta Yesu Changwani. Waendelea. Changwani. Sasa nimemtafuta lakini nimpata. Msoti Mmekuaje? Mmempata akiwa hali gani? Aliko sawa, alikuwa anataka kisiagi, amenomena na unga aende kupika msituni akule huko mwezi wa 6 ngojea Yesu ndiye aende. Jau najo je karika Shakahola aje Nairobi kirikarone bya bunge iye karoke thinyasha ntukwenarwa ikithiro kigarurwa arero rero kwarire makarika jaja ruithiro ruiretu mungoro tero Kilifi North Owen Baya. He is believed to have brainwashed his followers into starvation. But himself, he eats a father of 17 children. His children are eating and feeding well. His wife lives in a beautiful house, eating and feeding well, while he is telling his followers not to eat because it is time for them to meet Jesus. People have chosen, even the learned ones, have chosen to go to be radicalized by people. And it is okay to visit Shakahola, but we want to see maximum deployment of even sniffer dogs if we are to save one extra life today. Babunge barende kithiria otho bwithiro bokiondwa ni nyanthi njirito cithiro cigikirwa kirima pasta mwakanisa ire kwithiro citumiria ntumire cigito ate mawatho ja Kenya. Which laws can we put in place so that we can control the religions that are coming up every day in and out? The state has got a duty and has got a responsibility, Honorable Speaker, to regulate how church behave, how church conduct their activity. Let us go beyond the talk of today. Let us look at what laws we can come up with and what laws we can amend so that we can regulate this industry, because it is an industry. Kiria bunge bamwe jakwangerekana Bishop Kosgei rano bunge okoroto kirutero Kenya Kwanza ari ugandini tena thina kira kina thini mapasta bamwe. This is a psychological issue that if we rush to regulate the space,
soon we will over-regulate our space. Na kuma karaja mawatho ja gwikira BRICS mantu ja dini jethirito jaigirwo kiri nthiguru iria nyingi na kwithirwo jerema ja kwa ngerekano ja nthiguru ne Kenya ende nandi kumania makarika ja Shakahola rutero Kilifi bunge nene nitegeri konekana thuri kithirire tugaruku nethiro bukethiro bwetetheria nkiripotera Ntoshoro TV kumaje karone bya bunge king'inang'ine kineke mshumunye Nairobi mbita Boniface Mongera. Bunge ya kaunti ya Meru ni kurukitie mubango jwa thirikari ya ngavana ni mama jwegie uria mirandi igitithwa na mbere mwakene jwa 2023-2024 mutongeri wa baraba inge mbungene Evans Mawira na ugite bakagwata mbaru ngavana Kawira kiri mirandi yawe ya witi na mbere hamwe nabo ni batezaniritie yendekithia ria gwakira akari bare bate guchumba nyomba na bachoka bongera uwezani bwa mburi na ngitojo kiri mubango jwa ngavana jwa kuwezana ng'ombe kiri ikundi bya matura. County Assembly ya Meru mthenya narua ni umbite okurukia rwa rwanemete kiumia kithiru rwa new development plan kana mbango jura ngavana Meru kethwa gitumira nikende kurikithia mirandi yawe. Will as many of our similar opinion say aye? Will as many of our contrary opinion say nay? The ayes have it and the motion is passed. Ara mthenya narua rwari rurumbite ukuruka. Ende aturaugire no ntu mibango no mwanke thithwe na NDP no ntu nega ikabangania mantu ja budget bathi to amikurukia na kenda budget yekeja riu tukathithia gintu gitagwa itemized o gintu gikaerwa gikiaewa mbeca fulani na turi assembly ya Meru itwetikaniritie na kugwata mama mbaru no ntu bangugira turita kenda newe thirikari ya mama iumba kuonekana kweli ni nderiva kiri community yetu ya Meru. No ntwa members kwa rewe tekanderia na kauli yemwe ke plan yerere tetwe ni wasiri to finance na matwane yanga bana yekwo kumeunga mukono na nyaba tu members tukua ke mantera ngabana kwenda kuthithiria Meru kana batu barako na Meru bena bwo twamunga mukono no ntu bou ibo buranga bana atwera kuthithia women rep na kwa tomae wakura na kiroto kuna atutuwa tuteki orwa twamunga mukono ikendomba kwendethecia amna bubu rwari rurumbite kuthiro karuruku ala mubango jwa kugura nyomba rwitho jugite itwo na kuwa ngavana no gatwa andu bakumutetheria kire mbango juju ide mbango jwa ng'ombe jwa jwikurukwa IMC baba kiongerenya kugura mburi nguku na kinya sungura na itukugunda kuga ioma kire DP era twakurukia narwa na rwari rwa kugura ng'ombe tongera rwali ro kugura mburi tongera rwali ro kugura nguku na tongera kinya rwali ro kugura sungura nonto kinya sungura ni ndithie mwerera agire mono ndene ya teguru kethira ya nara kurari na mantu ya waka nyumba na mbecha ikiuma county government tukurita tora gavana mantu ya wakira antu nyumba nete acho either donors kana nara nange akarita mbecha lakini kwa tuweka mbecha che Meru cho tumeka perhaps wita kuthithia mantu waka nyumba tukulukia mantu ng'ombe na mburi na yange so mwananchi nete pirabiti arende budget yethithwa mwananchi etere kwa wa ng'ombe na biu bingi bitu omba ukulukia ke document ke ng'ombe ira arendete kugurira antu ba Meru twamongera nguku twamongera sungura twamongera mburi kenda mu Meru onde wari omba gutachwa nomba kwewa gintu kire gikamuguna nonto kwiri momba tumba kwetha bena ng'ombe batongera mburi na nguku mantona ya nyomba tukuga governor nacho donors ko guthithira kwena thini nyeri kweba bakuthiuruka bakiuga ngavana na mtu onde akiro nyomba ngavana no gatarantu baraga akira nyomba na nonto na mbecha no gachwa kuma ke donors na kuringana bonandi bethithia budgeti no manga bagekira kigina kiria ogindu kethwa kiguru nakyo budget igete kare ireto itemized ne bangi bo bwega sana ikiona na gimbe chingani komba gwita kiri murandi juju imbe chingani komba gwita ki murandi jothithia barabara imbe chingani kona ni ikomba gwita kuthithia hospitali na mantu jangi amna bubu muthiyo narua MC wa kithimwe ndaithiri urano nya mutongerio banini mbunge neji na kwangatini rwaruru akiana mantu amakandamia jetho ya kiarirwa na moroto joju kaijuju ira undi presented antu bakithio batu twina thina nene kabisa no ndu ba makandamia mauri ara poor price ya makandamia mauri nyuma makandamia ara ora wana chiringi 250 lakini ruare barurwa kilo na chiringi 30 chiringi 40 antu ba mwanga thai bathinite na hivyo tuma tono ntubure an urgent matter to be addressed in the county assembly ya turuga tima kadamia kina detu bati kwaleria bati murimi wondo rawe Meru
turia na tatumbi kuthithia kenda ithirwa ayetetheka igindu kiria kuri na makandame jakaja gwitia na iyo tukurwira jaitia prices kinya ikwashe bigaitia na ntonto baba makandame bendie makandamia bagatugurira ikwashe bakagura mpoka bakagura into bingi na value addition ikongereka na everybody akona mbesha na arimi bonde babati kolelo barikwo na kurirwa market nikenda mtu beto bakombota nara tukurepresent ini MPs beto ke National Assembly tukuromba ati ibasukume rwaria ruru nikenda gukurukira temporary banira Moses Kuria ekire CSO trade igomba kuthingatwa na ethio permanent na kethanisha makandamia crop act ni amendwe ya makandamia ya classified as one of the cash crops in Kenya kenda tumba kutha tuna minimum guarantee return. Ngiripotera Weru TV Bitamuthuri Muriuki. Minista wa urimi ndeithia thirikari nene Franklin Mithika Lentore ni aritete mukana kire athiba mutujwa nkimare ugite bari na ntuko mugwanja kurita ukuji bwa kuonania ni bagitete baruga cha kugura mpempe nthiguru chaome bagiteri ugoti bwa thirikari kenda bena myamaguri ja mutu kire mwananchi wa kawaida amona bo Mithika ni ataririte guti mpempe kuma nthiguru chaome igetikirwa gutonya nthigurune kuma mweri jwa inana kwethirwa arimi ni bambiritie guketha mpempe untu bura bugatethereria bo kwethirwa bakigurirwa mpempe chao na maguri ja mega na nyumene kumbithia kwina makwa uguri bwa mutu. Minista wa urimi ndene ya thirikari nene Mithika Lentore nonanitie kurega kunganirwa kwawe kire athiba mutujwa nkima akiuga atikenetwe kinya nini ni untu athiba batigutethereria gutigira mutujwa maguri janthi ijo kuoneka. August. We are now after 50% of the period is now gone. I've closely been monitoring the inflows of our food requirements if the country sees that time, and I'm not impressed by the performance or by your performance in terms of trying to assist us provide the very essential commodities that we required. Nongerete thirikari itikara nthi na gwetera thiba kurita ngugi gutina wirigiro. And I cannot sit here as the policy director of this ministry or a representative of His Excellency the President, charged with the responsibility of advising and supporting him achieve his agenda. Just sit down and carelessly wait endlessly from you people to be able, or with the hope that you'll be able to meet your part of the bargain without a clear framework, without a clear understanding on the timelines that you are supposed to be able to meet your end of bargain. Akiuga nande agatwa ntaira inge cha gutigira Kenya ne bakuona irio bya kung'ana. It is important because we have time. I need an urgent meeting because I really need to get now organize and change the strategy because Kenyans must have food. And towards change of strategy, and of course being a person who believes in the law, who believes in fair administrative procedures, I decided that it is important for me to hear from your end what is really happening, what each one of you may have to say because of the delayed inflows of the food commodities into our market. Kuma kiriro noro utukuona kanya ga kunogoka ugeta kuraja nzokerete na Nteto Nkuruki.
Riria ndaromba kura kana riria ndaringa campaign, one of my promises kiri Meru ndabamenyithirie kibao kira ndaumara kyo ntigie kanthi endelea nakyo na inyoga tega nukuona kiri wako na ndo tugatara masabu jonde saruruko tukurukirite na maofisa betu kenda Meru amenya imbitwenio negatumirwa ri negatethia atia bwana sifiwe. Oritingoke bwena umana Weru botigaira antu bonthe ni bagukinyukie kinya gwe kinya bare amwe na bomono twinthe ne tukumenya mwerekera na nara twetete na kire thirikari ya gavana ni mama ne tukumenya mwananchi tithandie yo turecho agarira boki wake ende turenda twinthe tunywere kajugene kamwe rugendo ne ruru ro maendeleo mtuku ya kiumie tariki 30 mweri Jwaina. Gavana wa Meru Honorable Bishop Kawira Mwangaza na njuriewe bakethirwo na rwariro emoko emwero mweri na go Meru kuma ikarone binene bya gavana Mutindwa tukumenyithia jara tukugita kubanga na kinya tugwikira utungata Werune. Rwariro ro rukambiria thaa 1:30 cia ngoro mwanka thaa 4:30 cia utuku na ruga kwetera emoko emwe atakiri Weru TV na Weru FM 96.4. Gavana ni mama, maendeleo kabati. Hey kids, burudika na Star Times. We have lots of exciting shows to brighten up your world. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Enjoy ST Kids, Jim Jam, Baby TV, Toonami, Da Vinci, and the all-new Cartoon Channel. Recharge your monthly subscription today and get upgraded to the next higher bouquet to enjoy more cartoons for both big and little kids with all your favorite cartoon friends. Wow, that's amazing! On the road, link your decoder to the Star Times On app to make sure you enjoy your favorite cartoons on Star Times On. Recharge your monthly subscription today and get upgraded to the next higher bouquet to watch fantastic channels and so many fun shows. Star Times. Enjoy digital life. Uraigwa nkume ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jura gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kwigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Guchiandikithia riongera mutandao wetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njurincheke Street, Meru Town. Turinge thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Victory Furniture Shop niyo nduka intobia furniture iria tongeretie Meru iria Greenwood City rutererwa Nkubu Stage iria iri na into mwanya bya kinande na bya gutigia na bya maguri janthi kuma Turkey, Brazil, Malaysia na China. Turi na office furniture ja office tables, office chairs, conference tables, filing cabinets, visitor chairs, coat hangers, orthopedic chairs na bingi nkuruki. Turi na home furniture ja sofas, coffee tables, dining tables, beds and mattresses, duvets, carpets, wall units na inge kathumba. Kethirano ukwenda mithemba yonthe intobia kutharia ukamaka. Turi na 25% discount kirebyo na binija chandeliers, wall brackets, floodlights, ceiling lamps, garden lamps, indoor and outdoor lamps na inge inyinge. Kuruki turi na church podiums, mawaja kugemia na kuthongomia na binge bibinge nkuruki. Ni untuboko gwata Nteto nkuruki riungira nduka yetu ntuko chionde kuma thithu cia rukire mwanka thaa 12 cia ogoro kana uringe thimu kurukira namba 0748578516. Karibuni to Victory Furniture Meru branch where style meets comfort. No thiritikigiro gekisia sina no to Jordan College of Technology Thika turiaja ni untubwaku turi na courses nkurukia 80 ire chitikiritwe ni thirikari cha diploma, certificate na craft courses kiri mathomo ja journalism and media studies, ICT, catering and hotel management, travels and tourism, business studies, engineering, fashion and design, garment making and interior designs, health, social and applied sciences, beauty and hairdressing kana cosmetology, short courses, driving na inge inyinge. Turi na aritani na utiabungani irasibia kinande bya kuthomera na nkuruki nitukuragia iyewa biaritwa na skuru yetu iri na riera riregara kuthomera. Mareije yetu najo niza kuguna mubuko jwaku ciandikithie kiri uandikithania bwa April na May mwaka jojo bravo itite na mbere kenda kumenya manto nkuruki turiongere kiri campus yetu ya Jordan Towers ireri Elimu Center kana Aliza Plaza kwa Nkrumah Street, Thika Town. Jordan College of Technology, the leading TVET institution in Kenya.
Itracom Fertilizers Limited ni kureterete mithemba iria fertilizer ya fomi iria ni fomi otesha ya kuanda na fomi kuzia ya top dressing. 50% ya fomi fertilizer ithithitwe na mboreo untubura butumite ithro iri organic itikuthukangia riera iria gukiria ugima na unorubo muthetu kuthiria acid muthetune na gutuma go murimi ukona maciara ja maingi marikanira amwe na mwega jangi ja maingi no itumike kiri imera bionthe. Fertilizer cia fomi ni cia kiwango kieguru ni ciagirite ni kuoneka bubuthu na itina mugurija kuinyiria mubuko jwaku ni thondeki na njira irite yutate na umenyeri bwariera na iri na gitumi gikinene kiri matagarija kurwa na mpange mparaja nthigurune. Fertilizer iji iri rungura mubango jwa thirikari jo subsidy program kaunti ya Meru no uchionekeri depot ya NCPB ya Meru Town na Maua, kaunti ya Thaa ni Mitheru na kaunti ya Embu ni Embu Town. Kugwata Nteto Nkuruki ringa thimu gukurukira 0724 095 545 kenda waraniria na Mr. Morris Mutua. Ikambare gikuo kia Lewis Mutabarari uria wari murungamiri wa mukawa jwa 5-in-1 tere cha Marimanti nirithikiri kotini ya chukantuko ya narua umwe wa thuganirwa bathato na rietwa Martin Mwirigi na iteterete mbere ya mugambithania Joyce Gakandani akiuga kinya kwethirwa na ari Marimanti utuku bwa gikuo kia mututigi ari ungite tauni uni untubu wa ngugi athuganirwa bau bangi baire bakaeza na ukuje bwao ntuku 17 cha mweri jwa mugwanja. Netabura tugutaririrwa ni Samuel Kaishima. Nyuma ya athuganirwa baba bathatu kuwatikana bari na bioria bia guchokia, Martin Mwirigi urano umwe wago na petwe kanya emunthi gakwithetera imugambithania Joyce Gandani ara aitiganiritie na Nteto ati na ari Marimanti utugo bwa Jumatano ya tariki 21 mweri wa kenda mwaka wa 2016 utugo bora ibu Lewis Mutabari ura ari murugamiri wa hoteli ya 5-in-1 auragirwe. Mwana ugu Martin ariuga aretetwo Marimanti imanto makiwira. Ile tukua na program ya kutua touring the area of the eastern region so that we can know how to conserve the environment. Tulikuwa tunakutana Embu ndio head office, lakini sasa tukimaliza kuwa na mkutano Embu ndio tulikuwa sasa tuende ile tour. Tumemaliza mkutano Embu head office, sasa tukakuwa tuna visit forest stations. So sasa tukakuwa tunaendelea mpaka Marimanti. Naitigiritie ati ibare ya mwena mututigi mwankatha komichi otugo kagita kara kuringana na rutere rwa Thitango iko Mutabari onekanire akwite indiwe akiugaga ati batiganire noe mathamamu ari muoyo na ataonete gugiuka gichanga cha no akiriko gikiomba gutema auragwa. Maremu atukupigana na yeye hata dakika moja. Amalemu hata tukua ile kitu tukifanya tu peke yake ni ile ya kuzungumza zaidi alikuwa anamununulia pombe. Lakini ingine yote hakuna vita. Mwena ugu na remetwe ikwerecha igitumi kiriku giatimaga akunura nchobi ira aguririte mututigi ora akarimethani yengi gataria noe bantu ikunurwa imwendia wa ba nchobi ira mututigi aregire kunywa na guka Martin ametura. Nifungulia na chupa ya maji lakini akasema nimetumia meno kufungua. Akasema sasa hii mimi nikajiuliza mbona nimnunulia mtu kitu na tena nimpatia kunywa na anapiga kelele. Ndio mimi nikachukua ile pombe yangu ile nilikuwa nimefungua ndio nilimwaga, alafu ile nyingine ilikuwa inabaki ndio niliambia waiter nibadilishie nipatie brand ile nilikuwa natumia. Kuringana na rutere rwa Thitango kuombeka ukaigwa imobango bari na uwa kuraga Mutabari bari na mwene baenu ya kwetu ba urakinyagwe imuthuganirwa igambaniriri ara kuringana na rutere ruru rwa Thitango kuombeka ukaigwa nyuma ya kurega nchobi enu irio aburirwe mpurwa ira ya muragire. Ilikuwa na ukiwanunulia wewe unaletewa na unafungulia watu wakupeleke. Sio lazima wala wako kwa meza yangu sio tena napeleke naende kwa kufungulia tunapeleke. Ile tu nimewagizia. But hao walikuwa wamekaa peke yao. Walikuwa the next table, some my table is here, the table is around here. Kwa nini ukwambia wewe utapeleke direct? Aliwapelekea pombe hapo direct. Mimi tu nilifungua. Mbona nilikuwa nimeeleza. Ni kama ilikuja kwako mwanzo unipeleke. Haikuja kwa mwili kwa meza yake. Ndio mimi naona labda kuna uwezekano vile tunapita. I'm just saying I'm not saying it.
tu, labda vile anakuambia mlikuwa na incentive tu kuanzia mapema, mlikuwa mmetarget tu marehemu. Ende athuganirwe babu bangi bairi bakathi mbere kwithetera tariki 17 mweri wa 7 mwanka uju. Nkiripotera Weru TV kuma gĩcigo bunge ya Chukaegamba Ng'ombe, mbita wa Samuel Gaishima. Mũrũngamĩrĩri wa riti ngũgĩ obicine bwa ngavana thirikari-inĩ ya ngavana ni Mama Nchamba Mbithi nĩ areganĩte na yendekithia rĩa kathuri rĩa kũthithia kanjũ ya minista bawe bamũng'wana nĩ kenda kũthũja thirikari ya kaunti. Nchamba Mbithi nĩ amenerete kathuri bunene akiuga nĩwe wethiritwe arĩ gĩtĩ gĩkĩ kĩnene kĩrĩa kĩrigĩrĩte Meru kuona ũgwati mbaru kuma thirikari-inĩ nene. Ngarũkano na mũgwati mbaru wa kathuri ũmũnene na rĩtwa Franklin Mwĩti nĩ achumĩrĩtie kũmũtetera. Mwĩti norĩtie ũntu bubu butige gwĩkĩrwa siasa akiuga kinya ngavana Kawĩra Mwangaza magita kwa magita nethiritwe agĩtarĩrĩria atĩ we atĩ thĩna na thirikari yawe kwĩthirwa ĩgĩkĩrwa ratiri-inĩ. Mũthumuruki nĩ wori na riboti ĩngĩ. Mũtongoria wa andĩko obicine bwa ngavana nĩwe Nchamba Mbithi nethiritwe arĩorwe gũchumiria na korotera kĩara senetwa Meru nĩkĩrĩa kuga gitega kanandi Nteto iria kwari itina uma nontu mwankina na kaunti ya Meru eti kwamũkĩra kĩgĩna kĩa bilioni 15 iraugaira. Oversight is square mandate yewe ugwa bure akibukwejireria akwari orongo na agwatweka onenkanirite kuma gĩsenete onenkanirite bilioni 9 orenda kuga wijete kuondeti bilioni 15 inoga ita bilioni winge 6 kana ogetokea iragia ntu ubere turanenkeri bilioni 15 je no 10 bilioni ita 15 irio bilioni irio ikenda so ni kira nkuria atiri ba shandwe wake bathithiria na barabonde akanenkera mathabu abanenkere mathabu je na ukweri mathabu ja bilioni 9 indite mathabu ja bilioni 15 no ntugutiro ndaigwa kinya kiroto twende igwa kirota akiugaga Meru County nionete bilioni 15. Na kĩmako kĩa Nchamba Mbithi nandi nĩũrambeteja kaunti Meru kũthwa ciĩgitwa kagite kara rwaria rwa mantu jike kĩgĩna rũreta kĩmbunge ya seneti. Ĩndĩ tũgana turendi ra twĩtĩte na turendi ĩtĩbui no ntumbeca cia Meru County cikurindizwo nandi maita jathatu ari mutongeria ibwega no tuba senators baba ari gitari ara tene ibo batumire mbeca ciongera tuendelea no tuendelee tena senator wetu itukuona mbeca cia Meru County gaikendelea ku reduce ndakura ya mberema our conditional grants irari nduzire na senator Kaduri Murungi na kurukirie bill ya kuga ire itawa equita conditional grants bill na kurukirie ku reduce kuma kiri million 956 to 421. Number 2 no ora kurukirie bill ya kuga ikwita bushia ya mwaka jo 2023-2024 ikongerwa ikinya 407 tora kura propose kiri bill area ya division na nande kira sinda kathuri boba tena thina na kaunti Meru kuthwa bakithujwa kira bakwenda ki ni mbejeja kaunti Meru kithwa chenyiwa of revenue so rampomba komwera before eja kuibanga manto jo oversight before abanga kuthithia shandu cabinet yewe the first thing ire bati kuthithia ni ku make sure kuri mbeca cieja Meru County ira ketho ejite kuondeti utuma gutiko utithora nenkanira utike uratetera kija ki Meru County iri ni uganu ejite kuondeti ukeja kuondeti ruo ketho utike urareta so the first thing ikweja ambe make sure aguteta mbeca cieja Meru County na mbeca cieja ki Meru County eja kariona ore kwethuru igetumirika so whichever comes first is kureta mbesha kiri Meru County then ondeti kana kuthithia shandu cabinet ikeja bandai. Amabu mwandiko obisi ya kathuri na rararia ntiko ekiumia ria barikia thone na chumiritie na kuwa bageta na mbere no tunyanga vana wa Meru Kawĩra Mwangaza na ugita kethwa agikaria mbeca kusineta Kathuri Murungi akethwa kinyirio ntububu. Oni burambi betu na mato yakwa imbi betu ngavana Kawĩra Mwangaza akiwa ate kwenda kinya thiringi mwe mu Meru yura na nduge agwithwa ngavana wengwa na akwa ate kwenda thiringi kinya emwe Meru yura ababo bibo kuiberwa kitheya ari keseneta uwa na kwenda kuthithia oversight ye na ndabu oversight mbea nimbi na kinyoro kuretro mbeca iyi na kwenda kuwatu okaria mbeca ite kaure orera antu ng'ombe iwo kwenda obaurira okera antu nyumba iwo kwenda obokera boboya pio baurira ng'ombe upio ngwe seneta noye athithie oversight one kitha ng'ombe unde ciorerwe in the right way uteonge kakinya kiraito ataura ichui kakinya munya ataura ichui
kakinya munyata urete ndrewa nkiripotera Weru TV mbita muthuri Muriuki. Onde mbura nene itite na mbere gukujirwa ntere nyingi nthigurune ya Kenya biashara batauni ya Chogoria bari neromba kirenga bana wao newe Onesmus Muthomi njoki ya biashara baba bariuga ni bagukurukira kagita gako mwegita ria mbura ni untu batiombaga kwenderia mburene na nande ne bakuromba wakirwa ntu aega aria bona kinya into biao bitikthirwa bigikondorua ni mbura bariuga rimwe ne bana ganja njara indheri ni untu gute muguri ukwenda kweja mburene. Mati Mugambi na andikithiti mateta jao. Kotiko ngenda itauni ya Chogoria kere gecigo mbunge kia marabanto arae kuru batandikaga mboga na nkinya matunda kenda kwenderia akari tauni ya Chogoria. Kiriro kiao bagitumanaga kere ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njoki ta withire bwao bwa mĩaka 5. Kuma kurere kuma thaa 5 tuteba rugoru nende mpureta na tenia nende twatandikana tutebendu nombi. One manyoni gora tugurire methoko ne utekio twebendu tukarite inda rira ya muno na Muthomi Njoki twamuthura raundi ya mbere raundi ya jere wagitwiraga tucwira andu akwenderia na tana karato twira andu akwenderia kindu kira tuigwa fununu na ngatukero tuiro kaironi lakini kaironi ni turegete guthi buru na ara kinyumbani kira tondu indo ira twendagia ni manyeni ma kwenderia andu ba customer cikinuka kiogoro Ringana na endia na nkinya ringi biashara baba baugite ntugo cionthe kwao ciethagirwo ire kaba ende ntugo kwaura kwao gukathuka into biao bikagiantaga na nkinya bantu agu kuthuka twina thina mbinge muno tutaomba gutandika nontu no kwana na tule irojene na tugitandikwa winya kanso nejete tutakirwa kinya gwakirwa batwe ona ntija twethara nithiere ko ntija twe county riko kotera onogeta guko Tharaka Nithi county koteta onienge omba kwethira karia Chogoria enda iria ndi na ntakani utheri na tauni inge imbakire cionde ire tukuria Muthomi Njoki aturaithirie na mero maire no tunatwirire kogwa ge kulubabe na dina sana ni bakulia dina ya kwenderia ambulania ni tukulomba babu wetu Muthomi Njoki ushughulikire age kulubaba no ntukwina dina nene muno geja kulaithiria ni ntakeria ni mugujo kubauno kilau na bena dina itu babu akwa ningo kulomba kwa heshima kama mkubwa ta munene wetu twiguile kiao kido kweno turondekele baba kuma kwao bongwa kurirwa wa into biao bariuga apo ibagwataga chare nene kumania na into biao kwenyangika. Serikali tuone huruma etuchengee. Unaona mahali tunachengea na waangalie mahali wanaweza kutuchengea vizuri, sio watuambie watupeleke Kaironi. Sasa watukipeleka Kaironi na tuko na machunga hapa na mboga, watu wa kwenda hospitali ndio wanatununulia, tunapeleka huko, wanapeleka huko hospitali. Sasa wakitutoa hapa tutafanya nini? Kama mimi soso niko na visoso napeleka shule, nitaweza kutoka nini? Nitaweza kuenda huko Kaironi ndio nikuje kuhusia hao watu? Si hapa ndio waangalie mahali wanaweza kutuweka watuchengee. Tunaomba serikali etusaidie tafadhali, aone vile tuko vile mahali tunahusia. Tukuromba ngavana wetu atwire riu no metho na mbiririe na twina na ugira atwakira thoko atoniara tugeta katurerie no mwaburi tukunika ire into ino baba teneo. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Maraham mbitagwa Mati Mugambi. Borithi ntere chakangeta baringinje kini atongeria bamatora nebekirite mpene arugi banchobi 15 na kwethirwa bakirugurirwa nthitango cia urugi bwa nchobi ndegene watho mwankira na nderita nkurukia ngirijiri cia nchobi ni chikinyithitwe njarene cia thirikari. OCS Francis Muthee akiuga batinogoka mwanka batigire nchobi ndege ikwethirwa ikithurwa buruntere ukagitene ukauna mwekuru umwe na ritwa Agnes Kendi uria ukwirikana arari murugi njorwa wa nchobiji uria nande withiritwe akigitirwa kibungo kia mwaka jumwe kana baini ya 50 ugitewe atitonyithwa ngugine njikairi. Nicholas Chabari na ripoti iji. Kwa kinya ntondaru anjobi ta kubindo na kireyoni lakini nande weta ndatura ngiribe bute na ngiribe ututa kwene ndai na cio lakini na ninte chogera burenge ni nonto inkona ote kinya nonto ndaru atakubwera ntetha cia ninkora kana ndweta ndatura ngiribe bute ndona nambetete kubungwa mwaka no te biende na binya nkabunga no kamborera kuwa na bakara thina bateseka nyumba
tukapambana na nchobi no ntito kwa nchobi ningi dekiti kuingia sana na mno ntonye tamamuri ano kuma ntore kwa na in fact ntoroba kani manto ya nchobi. Tumeweza kukamata pombe ya zaidi lita 2,000 na tumeweza kupeleka watu 15 kotini kwa sababu ya hiyo pombe. Agnes Kendi kuma ntora gichanine tere echekangeta no mo baraba gwiritwo imutego ujo na agwatikana aina nchobi na ukinyithio kotini aringwa abaine ciringi 50,000 mbeca iratachiona kana bungwe mwanka umwe urathiete na mbere gutungatira ende nyuma ya kuremwo guchiona akiuga gwe aya kurekerwa atichokera kuruga nchobi indege igwatho kaithi nde baba kuruga na wonde bera itu ni baromba inya murungu aboni ngwenge ete ngwe kurita kinya muntu ukaromba murungu ngwera omba kurita takwenda uromba murungu nya bye kuria wata ete ngwe kurita kurugira nchobi ye misine kupangalana anibota chukuru na ito koromba muno nto mama to weta na kwelenkana nto la kwani chifu imwe kuru yawe kerio kura mbiwiro kyao tirikari tena kyao weni nyingi raine kurete itamabutine demia takwa mwekuru uranguo takibaroene biashara ni nyingi ndia makara ende kinya chukuma na kienda kalio turo buboya. Crackdown inaendelea, hatutarudi chini, tukangangana vyote kwa vyovyote vile tuweze kuona kwamba pombe haramu katika hii area ya Igembe Central imeisha, na ni warning tunapeana. Usisingizie ya kwamba ati huna kazi nyingine ya kufanya. Usisingizie unaleta watoto kwa station kusema ati mama yetu ameshikwa tumewachwa peke yetu. Tafadhali tafuteni kazi nyingine ya kufanya, kwa sababu kuna wamama wengi sana wanapita hapo wakienda kwa mashamba kufanya vibarua na wanapata pesa ya kulea watoto yao. Ndiromba utiromba kugwatwa tatu kuiru kubabunga muno lakini atikani anchobi no tunyora tiromba kugwatwa na arua akagwatwa ruju chibona bona atongeria abokaria bakiuga batitiganiria ando aino kangeta town nchobi ne rikitunkuma mwanka street ine kuma ruju kuma dhai wajipange. Kama utajipanga tunako tusiogeta ukabungo tu tukoromba koti tieto bayoke serious issue ise nchobi jatu bawata babaringa bainiembea kana baita ndene kenda barabange ba kielelezo kekea bamba kana na chobira ndege ni watho kuma kangeta Game Central Betan Glass Chabare. Ntuko ya narua atongeria baiwanda bya majani kuma kaunti ya Nyamira ni bariungite factory ya majani ya Kionyokireta gari ya kwenda kugwata Moritani kuma kiri factory ya Kionyoke enda gukiri urimi bwa majani jao Kinyabo. Kionyo ni imwe ya factory ri kuthia majani ja maingi ikirekana komba kuthia majani nkurukia kiro milioni 30 o mwaka. Ombani bobo kirekana gukinyanirwa kumane na machine ya kumia majani yaretiro mwakene jwangirijire 19. Erekedia ba majani kuma factory Ithatu cia Nyamira kaunti muthejo narua ni bariungite factory ya Kionyoko na witi na mbere bwao. Factory iji ithiritwe rimwe ya factory nene ja kiri mongo jwa Kenya ni kwirikana ni thiaga majani kilo milioni 33 mwanka. Tumepokea wageni kutoka factory 6 za Nyamira ambao wamekuja kuona vile tunafanya biashara ya chai. Kile tunasema ni kwamba kama Kionyo sisi tuko kwa biashara ya chai, na hapo hatubanduki na biashara ya chai tutafanya. In terms of production, Kionyo, we are the third largest producing. We process 27 million, but our capacity is 33 million, where we divert the 6 million to other factories like Kidongo and Maimenti. Factory ya Kionyo ithiritwe ikithia majani ja mengi kuma na machine ya bethiro bakigura mwankene jwangirijire 19 ya kumia mabura roje mbere ya jathiwa. Ije ne reduce the cost ya production design ya labor ukethira turatumira siringi 24 mbere kiririba na imongata na siringi 15 watu tutena machine yeje majani ya karakibande ne ntukuyire Ithatu. Lakini untupa this machine majani ya kumba kufuru very fast je toro ake machine kaje kwa kadhi ya withering tukakata on time quality ya majani. Ya majani ya kare kibande ne 2-3 days ne affect the quality tunajamba ile fermentation nare. Lakini je teta moja na ndekore na peak period tuna production irego sana. Latest majani Ithatu
so tuko majani ya kuletwa factory na tuko mashini yeu ikajukia kawitha automatically kuma kirima ngira nyagitari udogo tongeretie erekeria Banyamira na ugite nande bachoka kiri factory ciao bagatigira ne bakujukia urimi bumojani na urito bunene. Nasi ndio tujue maneno ya kusalisha chai mingi, kusalisha chai mzuri na vile kusaga majani yenye yana ladha tamu ili ikifika kwa soko inaweza kupata soko kununuliwa na pesa ya nafuu. Na ndio maana tumefika hapa leo, ndio tuweze kusoma na wenzetu. Tukirudi pale kwetu, wale wakulima wetu nao tuwaambie. Tumeambiwa hapa mkulima amechukulia kilimo chai kama biashara. Kajaga factory ya Kionyo tukiona bamwe barimi nibethirite baikatho mwerekeria bamajani kuma Kionyo ula ni gwaragwara nkosi bakiuga nethirite gitethia murimi wa majani Antune anene uni kamere gwaragwara nkosi bwaga mono ntu bwangu gerenge ombete kwinga nayo na kumba gutuswira asunku kumande kurusia kaja nikena bomba kujogura majani jeto na containers nibo tukurira be yenthonge mono nuntu beyera bakire kurita mweri muthiru asunku boiba kuongera mbesa inge guru nikenda be yeto mba gwitia ngasoka ngamusokera nkatho mono nuntu bwa kandi NHF nuntu bwa arimi beto ba majani ba Kionyo tutikwenda kuigwa antu banene bagitwa Arambes inathithetie kandi NHF eja factory nikenda yumba gutethia murimi jara jonthe atwirie kuma tu muthura itonete mauntu jama ingi mono ja chenchetie mono na netutithitie bwega ndene ya Kionyo Tea Factory nonto bonya kuona arete antu ba kuma Nyamira beja ku benchmark ku Kionyo tha ijira ere a factory ya ku benchmark ku factory ingi kuma Kionyo wandine ya Bogeta West gicigo mbunge kia South Imenti nke report Nteto cia Weru rekwa rietwa ni Mutugi Kare. Miaka kathomba nyuma ya kari kwithirwa bakiamukira wira nebwa kwa grithwa gwa kieni kia michetho kia mauathi na ya roje kuigara mbura ya ura kieni negikino yitite na mbere gukujirwa ara nande guti muchetho kana kiuthurano kiumbikia kuthithirwa kieni ne kiu akari baritaririria kurega kunganirwa kwao ne borete thirikari kubaririkana na kuagirithia kieni kiu kwithira tiu betikirwe kiandwe marigo nikenda kuguna akari. Kieni kia misetho kia maua igembe South iteria ria roji na kuni nyuma ya mbura ya utuku untu gutwikite utibubomba ikuthithikira kuithikira gukunene kiri akari cyane kia tutengemea muno batuki usethibwa tubo mubira twi vijana ba isenira kichafukite sana kwithira yani rinlenjutire rwe stoka cioro bitiera wa sendira cioro nyabitona muthambia ba thirikari tiandikite mto okuthambia cioro nto abiu yani tukwenda batu twi raia tumenyo shughuliki wa jambo hivyo ntu ni utuma na ng'ombe icio ciore thasuku kaere o irimba ra kwanda malenge na kintu mario muno ria kuraura batu turema ni ukaranthi yaru ari kundi kirita ngwicio kirungami no nturwe iru flandite kabisa ria twethera twi kuno kutina rui kwethera kwina arito bosetha na arito baurende baisethera ruyine batonyia buruma uru ya matheri ruyine na winkuona kwina atare ku watu mirimo era yethere kiumania na rui kieni kia maua ni kieni ugitegete ukuona kiujurite ruji na kuringana na akari baria athira ni kieni kiumbitwe gikirwa mawira ja maingi ni atongire bathirikari igita rionthe riria kura cia kwiriria bako bagakithondeka ibaringiro kura na kubariki kuringiro kura gwatwika uteu bakuthithia twibetu antu baingi muno bejete aba tukathirira cibo bakaya babwithia kiani bacoke bakethoko ngoroba mantu ya kura ya bware baeta ende ruare kiani letheria ni ruwe yake ni ng'ombe iretha ciako utekinya mtu wijikia kinya acerthi baba mebiro tewe yakinya gucetha mubira yo kararerwe uteye wake yani gake kumomokanga ruto wengwa aikurombo nene jire munene wetu president na njake akabwethia stadium ya Kishasa na Thaa batabwethia aya ni kwejire na nene baba ingi muno barabeja betu kathire chebura bejite kubwithia kugu kare yonto ya Kisumu kare yonto ya Nakungi yonto ya Nairobi lakini okalaithiria mantu jara batwira barekia na kura ciarekia no kuluka antu bauka baita
thirikari nä tå promisete ntukå nyingä må no kå thithia stadium kinya mbere ya Kinoru stadium, lakini Kinoru stadium nä ethithärue ankå ria maå akatå thithä tie atä Igembe South katå thithä tie acia nä twarä na PS Kaberia arä permanent secretary of sports na promisete akathithia kiani kä lakini ho in vain utebo bwathithika itwarä na baba ingä må no bara bakulukirite bakwa kinya president Uhuru na bara bonthe bakulukirite stadium ore ari onthe bethera betrimana kuo ni bonete standard ire bweri kwithireri no ntu tutekiani kinge kio trimanira kira community yomba kwithitrimania na ekathithia nteto cio ni kieni bakwathira trimwe kana jairi kuirogi kwathurirwa mbesa cia gukithondeka ni toibetwe mbesa cia tengi mambilioni ya mbia yero yakabwithia na gwikirwa rami na kimbesa yu tutameana acietire kithira kaire ya waima nkabana kithira kaire ya waima seneta kana kithira inaba yenda cia kana kithira beta wa kana cioko kana na tabeta ko bwithia nacio nibwo tuticie tutomba kuwa ni na mbesa ucieta nonto ria ciira waiwe kwa cia kuthithia stadium no kato stilo tuendelea kuoneka rivuo mbwani ndi na miaka 54 na nciaririo ko mawa na no mbonete stadium ye na no mbibetu akirwa mbesa cia kubwethwa lakini itathithwa no tauntere ne ingi se mushijo maua Thai mantu ya yonze twera tukabwithirwo tuyo tubwithiritwe ninya ya mono ntukinyoeta mawa yonze ni rukwa kiweta na idlalle ne weta kabyo yori ara marigiti no rukoro teja wa ino kya kilala kya ruko muntu aurita ruko gethe yonze standi umwa ta marigiti muntu arita ruko yonto yo ya naranje bwa ministry of works ya pata marigiti muntu arita standi umwa ta marigiti pampasi kairo narawa shumari cia tewa marigiti oya ta marigiti kilala ibwo kya nao no kuibwa kira kite ya rukoro aru onthe rukuya marigiti nere ruko tweru ya kwa ngoroba lakini utengoroba tuona ikyo bagwitise thoko na ingi cia mushiti tungatirwo ni thirikari ya county gukurukira ngavana Kawira Mwangaza na yo nene ya rais William Ruto iyukikanyaga kujuria wira ne buria arikiti na gweka kuga akathondeka keni giki gikareja bini bingi bila nthiguru ne iji ya Kenya na yo ndiunge ni yawe mushini yorari alaugire ni keni gikambirua iwa kwigitarite kuraja Dennis Mugendi Weru TV kieni ne kya maua mushini o maua county ya Meru Atongeria ba murandi joko wate roje ntere cha soboiga kirida miraize kene monota ngerenithi ni bakure thirikari ya county o amona thirikari nene gutonyera gatigati kire kubatethereria gwitithia na mbere murandi jojo jure bakuga nezuremete kumane na mbecha kurega kungana baretariria mbecha ire ikwendekana gukinyaniria murandi jojo ni nkurukia milioni 50 Kevin Kimathi katumenyithie cio nyuma ya ndiunge rais daitari William Ruto county ni Meru kiumia kithiru na wika mawira ne kathomba ya ukire mrandi mwanya koni orimi riure imwandiki mwene wa kithima kya kuwatia ruinga rinithia nteresha sobo igaburi runguru antura wika nyumosha kithaka ya antu kiumbe ya ole wa conservancy thirikari ya county wa mona ngwata roinge mwanya na kuria buru thirikari ukumila tate na ubawate na inya burukiri kuthilekele mrandi yuyure yuitigina kiambesha nkulukia milioni 50 Thaa iyo kinyanila kirembecha iria tukwenda cia kundistribute roje kana gwikia ndoje dene ya miunde ugira 2500 acres na 15,000 people tuliona becha iria kwenda ka cia gwikia ndoje nau ni gintu ja milioni 12 na ndeto kona milioni 12 na ngwite kitha our county government na well wishers baga tutethia kuona our dream kana kioniki kiu gigukinyanira kwa in total bechira igatumirwo kire damu eje igatumirwa milioni 52 million na twarike tukuona mbecha yu nonto ni kweja cio na ireja mbara kire antubobo twa mbecha tukethra tukuthiria ndamu eje by mweri jwe 5 ndamu ekethro ekujura kuringana na uria tukuona na thinere ne baku aburuni ebairete kirene kenda witithia na mbere murandi yune kenda yu akinyanila kiria karithi ne ruire bakuri utethio na bwampoe muno dina yu ya roje nonto nirare nene mbere gutira ura ni tumite delay eta nonto kuringana na agreement yetu na contractor ni ati twabwirite kuthiria ndamu eje mweri jojo muthia lakini tukuona na ndi kugeta biumia binge binganona
ja bimia mbuga bitano nikenda tumba gukinyira aria kubwirite. Murungamiri munene wa ngwataniro na witi na mbere lewa Conservancy John Kinoti akiwa Tambarubu. Budget ira twasetete rimwe no kwithira kwina changes tumba ikuthithia no twende extra funding na nya tukendereaga o thai tukona ibathire kuthithia fencing tukendereaga o thai antu ibanyontere bari rujiro gakinya ri na tukoigwa gatu tugichika tayari murungu aturithiria mbura kenama mbeca cithuriri tayari kana twikira pipe work lakini tuje kinya county government yetu tongere twi mama ni governor igatutethia na mpangilio jura na nya fadhili bara bangi na nya community yongo era tutagetete bagetera rujiro kinya bebo nkenya we bathire kuza becanga mbeca na itumikio kunyile kuri utethio bwampuni ati murandi ukaguna kari kathomba utere ushaburi na ntere inge mwanya yuikinyanila antu bara bagatetheka turione gatethia antu ja 15,000 bara bagatetheka na itukuona ndamu iji ruji rwarikia rukujura ja eka 2,500 ikomba gwikirwa ruji kana ika irrigated nikenda chumba gutethia economy ya ndiguru iji ya ntumburi na roa ntirimiti ndiguru ria ithairwe na thina mono either kunyirwa ni mbura. Nkiripotera Weru TV kuma Bore mbeta wa Kelvin Kimathi. Hiu ni chio Nteto ira twikirite urito ugoro bwetu bwana rwa tuchemanie rojo rukiri ndene ya mubango jwa kugukianga kwenderera utuku bubwega mbeta MAUREEN kinya munene to mathithio MAUREEN komi.